bantu agama Allah. Kesal sedekah tengku dalam kitab Bu'ya Mustarsyidin sinan gepegah pahala sedekah na 5 macam. Yang dengar bukan. Baik laju itanya sabah beri 30 balah. Laju sabah beri 30 balah. Yang dengar bukan. Pahala sedekah 5 buah tingkat gepegah dalam kitab Bu'ya Mustarsyidin. Pertama, sabah beri 10 balah. Nyan tajuk sedekah ke orang-orang yang hana butuh. Orang kaya. Jajuk udang ke Pak Kepala Dinas. Kedra. Kedra oleh udang baju. Menyakama ilho tak? Bohdrian yang gak-gak kan. Jajuk ke Bapak Bupati. Ya, bohdrian kata berlah. Ke Bapak Kepala Dinas bohdrian. Ke Pak Camat. Yang ruhu-ruhung kai pajuh itu pajuh gera. Habis lagi ada. Tajuk sedekah ku orang yang hana butuh, ganyan ke blok gera ke, sabah tabri, 10 balasan. Yang kedua, sabah tabri, si kurang 10 balasan. Nyan bersedekah ke orang-orang yang butuh, orang-orang sakit, orang yang mularat. Anak-anak yatim, fakir miskin, inang balai. Sabah tabri, si kurang 10 balasan. Yang kelima, sabah tabri, sirtuh balasan. Nyan bersedekah kepada sahabat dekat atau keluarga dekat. Sahabat dekat, taho-taho jak muen-muen nuro, sabah sikula jamun, kan? Sabah dayah, sabah bantai jamun. Ya. Ngon-ngon yang tam saho-saho uro-uro. Atau dengan kerabat dekat, anak bang, anak kak, anak macut, anak paman, anak cuti hidup. Sahabat roh yang tahu, yang lebih pahala daripada tajuk kurang lain. Yang keempat, sabah tabri, si kurang retuh balasan. Yang bersedekah ke mak roh dan ke ayah roh. Mak kandung dan ayah kandung. Itanya mana kadang-kadang. Baik ni cak le boy tik ngan mak ilung kena kauri molo tinggal lepah bangai mesti. Jok ke mak, jok ke ayah lebih le pahala. Leh tak ke muka na pade jak jok ke mak sabompang, jak jok ke ayah sabompang. Lebih le pahala daripada tajuk tigunca ke orang lain. Leh ke terima sedekah kitanya, ke doa alam jadilah kitanya anak yang saleh. Senang hati mak ke katanya, ampun dosa katanya, walau hana gemdoa. Tahu abak mak rumah, tak pandang wajah mak, ampun dosa, walaupun hana tajuk siapa. Lagi nyan, lagi tak pandang Kaabah, walau hana tatawaf, ampun dosa. Lagi nyan, kita pandang wajah mak dan wajah ayah dan wajah gurih. Ada buhana tajuk siapa, ampun dosa katanya. Yang kelima, sabah tabri, si kurang retuh ribai balasan. Menyekemak ke ayah, si kurang retuh. Nyo, si kurang retuh ribai balasan. Yakni, bersedekah kepada ulama-ulama. Juk sedekah ke ulama, si kurang retuh ribai balasan. Nyo kenyo orang-orang semua buat, walaupun 2,000 rupiah. Mama telah kepegah ipak kecil. Benda sedekah hanai dum-dum thot. Ada abak lon lagi nyansi pak kecil. Hanai sedekah 2,000 kecil. Nya sedekah urung buat. 2,000 aku mamak jarwa urinang tu. Ngahanjit tak cok. Peng. Ladu hana mupum cara. Peng gergam lam jarwa. Dia nyang gelap. Tapi jarwa ngeja. Gepah trip mudi bat cok. Peng 2,000 nya. Hanglah engkau cok. Gukun le necok aja dengku necok. Hai hanjit ku cok. Hai nek. Hai hanjit ku cok. Wari bayar sedekah tapi. Udang jak buat menanti hana rame-rame. Memang belah ada. Wapluh do. Yang kamu tuntun temu buat derah. Hana maju-maju. Mati pihak. Ada memati juga. Maha tertup. Tak jauh lain. Laut. Ngahana ngamblong kot. Ikalan tengku na. 2-2 o 6 blok. Temu buat. Tipu pep tengku lam. Tengku lawet temu buat yang minta amplop.
tengku tu membuat minta amplop. Yang irian beruakai. Konnya, hana tengku tu membuat minta amplop. Hana. Lorong tu membuat apa? Setiap tu membuat hantam pernah na mau pikiran lah mati, urangnya jam minta amplop. Hana. Malah lu lomboh amplop. Aku pun